Kohaman ko para bain how Jesus Christ haga gospel mindagas ngi ileos ngo Jesus la ong yaki sindran to sharai na ba pimtip hakanokus ngi utrai jungpi unwan to sharai na ba pimtip hakanokus ngi utrai jungpi unwan ku Jesus udang maham yangi baro yangi ibai pe ibai mindagas ngi ban penkre ega jingim jungi Gibarong ide man penkre ke jingim jungi namar ngimtip hakanogos ngi hakanogo por utrai unsaman bad unsakor yang ibai ibai Henry Bonsina ke jingim jungi ngimju penkre alade ngimju penkre ya ke jingim jungi hatungi penkre hatungi lada penkre ni me ke jingim jungi hatungi long ki bru ki ba penkre ngin penkre alade ladangi prakhan sapanga jingiap jungi ladangi prakhan sapanga jingim bam cukut Bonsun ngim koban perkat sapang jingyam jingi deniam. Ikoban im slam, just pass them or pass them. Ikoban im koban iap. Ngin penkre yalade ngin penkre ke jingim jungi tang ladangi perkat sapang jingyap. Bad tang ladangi perkat sapang jingim bam cukut. Endangi yap ye barong gideban poi sabneng, gideban poi sauble. Te kumno ngin penkre yalade. Langba ke jing plak pop. Gideban ino ya ke jingim barim jungi gideban bretno ya baro ki pop jungi gideban IT ya baro ki kambas new aki charge jungu jisu gideban pan map kato gade guru kom i penkre ngi penkre ya lade teladangi penkre bha ya lade ladangi IT ya baro ki pop ngin poi sabneng in poi sauble akene kesngi kadbangi don hakmar ujisu gideban peitu ya lade bar gideban khili hato ngalapen krene hatong ngalapen krebhane ke jingim jonga namar ngimtip lanong iniap hakanogus ngi hakanoga por iniap ngimtip eseminta ke skela shaila shisngi ngimtip lanong iniap ting barabor ideban pen krebha yaka jingim jongi ideban ino yaki kambas ni baro kumjuru minta ke singi rakhe ke singi borom jong Augustine bakhoy ong ngitip sapang ke jingim bar ke jinglong jong Augustine kat news nem ule im ka bagi jingim ka basniu ule im ha ka pop kat news nem henry lengba ke jingdawai jong ka kemi jongu monikya ule khilla ka bamot te ngiru gide ban khilla ka bamot abaro ki pop bar gide ban wan phai sha utrai gide ban wan phai sha ublei lengba ka jingpla pop ko homen ko para ba it how Jesus Christ tongin ngosi adu ke donut hagane ke mas bakhuit namar ngi barang ilong kibru kibom part pen kre yelade midang iron hakmadu jisu ngin pediang ke sakramen ngin pediang ke met bar ke snam jung jisuru henry hatongal pen kre ne ban pediang ya jisu ban pediang ke met bar ke snam jung utrai po junga hatongal pen kre lesai ngin part pen kre bai ke donut kam daga jing pen kre ladangi pediang ya jisu ngi pin ngosi ya ngi pin yam ya bar kumjurang inam pediang ek jinggur ko jong boleh halor jungi bon sin dena kita gadau ngin pediang ek jinggur ko dena kita gadau ngin pediang ek jingkor jungke met bar men sim balengi pediang ya u lengba pop ipin sungusi ida kita gadau minta gasni uji suong yang ibai pe ibai to sharai na ba pemtip hakana gusngi utrai jungpe unwan tongin penkre alade tongin usiap bar tongin IT ya ke jingim jongi baro kemadu tre hakane ke mas bakhuit bar tongin kerpadi uji suban ban yarap yang ibai pe ibai ban ngilaban ino ya ke to ke jinging barim jongi ngilaban ino ya ki pop jongi bar ngibaro ngilaban penkre bha ya ke jingim kanang ba endang yap ngin poi hakato ke jaka ba ublai ule penkre nak benda jongi ibai pe ibai tongin duai nak benda kene kat bangrang chembenda kene ke mas bakhuit ini aro ya Jesus Christ. Amen.